Laskar Pantura. Rumah saku lawang demam kang senok cuma kangen kula pengen ketemu Apa sih Nok? sampean beli duwe waktu Lagi ditanggap sibuk payah sampean itu Sibuk ditanggap Nok. rasa sekian beda apa ning kula beli cinta sepirang sibuk kerja pasti ada waktu oh kita kang seneng cuma kangen kang sinten sayang Mama Akbar sayang Mama Akbar Mama Akbar main Mama Akbar Mama Akbar Mama Akbar Mama Akbar Mama Akbar Sita Mama Akbar sayang sing paling enak Mama Akbar mana sing paling bodoh Mama Akbar mana sing paling sayang Mama Akbar Mama Akbar pengen ketemu sampean ngomongi akeh kerjaan kaya langka waktu pisan selalu akeh alasan kagak sinten kin bapak 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 duda bapak duda pengen ketemu sampean ternyata duwe wong liya lara ati beli ketahan ngangeni wong duwe pasangan beli nyangka dikategang sun kangen dibales lara pengen ketemu sampean ngomongi akeh kerjaan waktu go kita kelalen ya Allah kang senok cuma kangen Bapak Duda Bapak Duda Bapak Duda Pak Duda Pak Duda Pak Duda Pak Duda Sita Pak Duda mana sing paling enak sing paling sayang Bapak Duda mana sayang Bapak Duda mana Pak Duda Duda pengen ketemu sampean ngomongi akeh kerjaan kaya langka waktu pisan selalu akeh alasan pantesan sampean ternyata duwe wong liya selele lara ati beli ketahan ngangeni wong duwe pasangan nyangka dikategang sun kangen dibales lara majikan tua Mama Naisa, terima kasih Mama Naisa. kerja pasti ada waktu go kita Majikan tua. senok cuma kangen majikan tua majikan tua majikan tua majikan tua majikan tua majikan tua majikan tua
bekerja Makasih, no. pasti ada waktu buat kita. Jangan